Stotine crnogorskih lekara, studenata i novinara stalo je u odbranu svojih kolega i svetinja u Crnoj Gori. Skoro iz svih gradova u Crnoj Gori stiže podrška lekarima iz Nikšića koji su se našli na udaru crnogorske vlasti zbog izražavanja ličnih uverenja i stavova i učešća na litijama. Nikšićki lekari su u saopštenju naveli da kategorički odbacuju mogućnost da su na bilo koji način izmanipulisani. To je bila naša odluka, proistekla iz želje da budemo u svoju crkvu i sa svojim narodom, prvo kao ljudi, a potom i kao lekari. Uvek ćemo ustati protiv svakog vida diskriminacije, bez obzira na nacionalnu i versku pripadnost onoga ko trpi nepravdu, poručuje se između ostalog u saopštenju koje je potpisalo 109 lekara iz Nikšića. Talas podrške proširio se Crnom Gorom, pa su uz svoje kolege i crkvu u odbrani svetinja stali i lekari Berana, Bijelog Polja, Mojkovca, Podgorice, Pljevalja. Podršku Srpskoj pravoslavnoj crkvi u Crnoj Gori u odbrani svetinja uputili su i studenti. Studenti ističu da među njima nema podele prema fakultetima, gradu ili državi gde studiraju, niti ima prvih koji su se pokrenuli, niti poslednji koji su se pridružili. Svi smo jednaki u ovoj borbi, spontano, bez bilo čijeg podsticaja u našim svakodnevnim razgovorima se rodila ideja da se okupimo i kao jedno damo podršku našoj svetoj crkvi, poručili su studenti. Oni su naveli da je jedini pritisak koji su osetili bio glas njihove savesti, da treba da učine nešto konkretno, kao i da istaknu da su prisutni na svim litijama i da se oštro protive svakom bezakonju. Grupa od 79 novinara iz Crne Gore uputila je apel vlasti u Podgorici da na konkretnim primerima pokaže volju da se što pre dođe do dogovora o izmenama spornih odredbi Zakona o slobodi veroispovesti i da prestane sa progonom i proterivanjem sveštenika i vernika Srpske pravoslavne crkve. Ako zaćutimo, progovorit će nepravda, ako zažmurimo, živećemo u mraku. Mi koji se borimo za slobodu reči, sa istim žarom borimo se i protiv korupcije, organizovanog kriminala, ali i za poštovanje svih ljudskih prava garantovanih Ustavom Crne Gore. Zbog toga sa istim žarom borit ćemo se i za slobodu vere, poručili su novinari u apelu objavljenom na Facebook stranici Berane online. Novinari ukazuju da su Mitropolija Crnogorsko-Primorska i Eparhija Srpske pravoslavne crkve izložene brutalnom progonu od strane vlasti u Crnoj Gori, a da je posle usvajanja kontroverznog zakona o slobodi veroispovesti eskaliralo nasilje prema sveštenstvu i vernicima Srpske pravoslavne crkve.